Dobar dan, dobrodošli u ordinaciju Happy Spirit. Danas ću vam ja, Dr. Spirit, pregledati časkov vid. Počet ćemo od ove slike. Testiramo vaš vid, odnosno vaše šlepilo. Testiramo vašu crnu tačku. Testiramo vašu slabu tačku. Molim vas, koncentrišite se. Gledajte ovu macu. Gledajte dobro ovu macu. Sada zatvorite desno oko. Zatvorite desno oko, kao ova žena što radi. Možete se zatvoriti oko i gledati malo dalje, pa se približavati. Počnite da se približavate sa zatvorenim desnim okom i samo posmatrajte macu. Gledajte macu sve bliže i sada znate zašto. Gledajte dobro sa zatvorenim desnim okom, napred, nazad, malo nazad, sad napred i vam nestala kuca. Vidite se kucu ili ne vidite? To je mesto gde ne vidite predmete, gde se zbog toga se sudarate sa ostalim predmetima iz okoline. Znači kad nestane kuca, vidjet ćete da ste vi u stvari bolestan čovjek. Vi ste stvarno bolesni. Idemo dalje, pogledajte ovu ribu. Gledajte dobro ovu belu tačku na ribi. Imate belu tačku na ribi i gledajte, samo gledajte u nju. Gledajte. Sad sam prebacio sam na crno-belo i vi ste i dalje vidjeli boje. Kako je to moguće? Nešto s vama nije u redu. Sigurno s vama nešto nije u redu. Pogledajte ovo, šta vidite ovo? Vidite li ove venice? Sad ćemo da vidimo da li vi imate ovakve ili nekakve drugačije vene. Morat ćete uzeti papir i uzmite olovku. Da ste uzeli. Evo sad uzmite lepo, probušite malu rupicu na tom papiru, vidite koliko malo. I treba pozadina da vam bude bela, vidite ovako, ja ću vam napraviti, evo, bela pozadina. I vi uzmite taj papir, stavite blizu oka, skroz na oko nabite i gledajte kroz rupicu, gledajte, pomerajte malo, pomerajte papir, levo, desno, gore, dole, drmaj polako, vidite vene, vidite ovakve vene, vidite vene, da su ovakve ili kakve su, ako su vam ovakve vene, onda to nije dobro, vi ste bolesni, vi ste stvarno bolesni. Ajde pogledajmo ovu sliku malo, gledajte ovu sliku, udaljavajte se od nje, čkiljite, udaljavajte se, možete se približiti, morate mnogo daleko, a ja ću vam pomoći, evo je sve manja, vi čkiljite, zatvorite oči, onako tek da vidite, šta je to, žena ili muško, znate vi šta je to, muško ili žensko, približit ću malo, sad šta je muško, žensko, ja stvarno mislim da ste vi bolesni, vi ste stvarno bolesni. Evo ga sljedeći test, pronađite dva slova B, ovdje se kriju negdje između svih ovih RR, negdje se kriju, pronađite ih, dva slova B, negdje se kriju, testirajte vaš vid. Evo ga ovo sljedeće, tražite jedinice, dve jedinice se kriju, negdje se ovdje kriju dve jedinice, gledajte, traži. Slovo N negdje se krije, samo jedno N se nalazi između svih ovih M. To je sljedeće, tražite to, provjerite vid, da li možete, tu se krije.
slova O su na slici. Među svim ovim Q 2 slova O negde se kriju. Tražite, testirajte, vid. Evo, spremio sam test za daltoniste. Pogađat ćete boje. Šta treba da uradite? Evo, spremio sam za vas slajdove. Na svakom slajdu vidjet ćete 8 krugova. Da bi prošli test, morate da izaberete krug koji se razlikuje po boji od ostalih. To su male nijanse, to su, ponavljam, male nijanse između krugova, malo se razlikuju, ali je bitno da se vidi da li ste vi bolesni ili niste. Evo ga, prvi slajd, to je za daltone. Vidjet ćemo ko je od vas daltonista, pravi, veliki. Ovo je lakši test za one koji nisu baš toliki daltoni. Oni će ovo polako vidjeti, vidi se, prepoznajte krugove. Krugovi idu i tako, možete, gledajte. To je lakši, ponavljam, lakši, mnogo je lakši. Idemo na teži test, evo ga teži, ovdje su, krugovi su nekako slični, pa vidjet ćemo, neko među vama sigurno postoji neki daltonista, neki dalton, neko ko ovo ne može da vidi. Hajde, gledajte, pratite dobro, izaberite taj krug koji se razlikuje, koji je drugačiji. Evo ga i najteži test, ovi slajdovi sad što idu, to je za one koji misle da mogu da pogode. Ajde da vidimo da li možete, pogađajte. Koji krug se razlikuje? Izaberite taj krug koji se razlikuje, koji je drugačiji. Gledajte. Koji krug se razlikuje? Gledajte. Eto, da ste uspjeli sve. Ko je uspeo, svaka čast, pitam se da li ste vi čovjek uopšte, da li koga sam ja sad pregledao. Ako ste sve ove krugove uspjeli, pa vi ste robot. Ali dobro, kažem, svaka čast što ste prošli sve ove testove sa mnom. Nadam se da sam vam pomogao bar malo, da vidite da li ste bolesni, da li niste. Idite kod pravog doktora, ovo ja baš i nisam neki stručnjak, ali ako ste primetili da ne vidite kucu ili mešate muško-žensko, zabrinite se, šta da vam kažem. Pozdravljam vas, pozdrav.